Unang ilam jagal yang persya apo KHDC ubak titas terwal kain. Manda kesengi ulah kena baka executive committee kabla alam do ubak punya sing sim kum usiem. Kalau suliat dan bor hakaban pas laliman menjur ya ka ilaka amendment bill arjar pulai namar ka klam da board ya ki rukom de ki convention bat rukam sngap ya jeng ajung mut ya ki yang persya kabab pelong pat ikliang persya man mi jendak no nakat dorbar. Ulong makan diga amendment bill kadon kamanya tai sani bha namar board ki benta ki ban kata ya ka snong gethau bat kir kompanya snong namar ki don ki benta jongka ki ba omsha setia hakabala kaban bu jeng epat adina board. Ula kena ru baka isi kala syuliat don bor hakabakam sngap ya ka jeng ajung mut ban pha syaka select committee ban pai sani ya kan diga bill kanang baka nom don kanu-kanu ka benta kaban ya tengku bat ki an ki don lupa ya kan diga jeng ajung mut ru ka isi kam syama sngap. Shu long balak ban UI ya kejeng dan bor ka isi na do kejeng khot dorbar kerpang hakabatang ki agenda ki banyakan rapu yang baru nak kalang ulang pangru ula syule dirpor bar kerpang tasi kalau tak ikamat ka kamdai ka jingpet no na ka jing dorbar dai ka ni ka mark of protest ya ka jing bambun ka jungi ya ka jing peni ya ka jing le don bor trong ka step committee hakaba kau kam sngap ya ka jing ai jing mot jungi abang iwan ra ka amendment halor bayade bakanika second amendment bill trong ka khasil autonomous district administration of Ilaka nakaliang ka jungi ngila de penpau syai ba ka jing wan ra ya kanika bill kalong kerke tang ka kopi trong ka bill ni kambyo shwara session ko pila tip la komno sisi asli ngim ong to si banai ni tayo be la komno asli la si ka bill ni ban yo ti kana bangin yo ban study ya ka ni yo ban ni peliu jing mot ni yo ban le homework kana bangin suthu kai ka content jang ni ka bill kai ka jing mot jang ni ka bill te rewat ha ka tu ka si ba introduce ka bill ru ngara ka dayang ka songa apan pau ka tu ka ni kimat ya ka ba ngi na ka yang ka jungi ngim so ya ha ba ni ka bill ka ba ar meneng ala de ya keren apo ka house ngong ba yaki definition ki baladon ha ka principal act ba umdadon kam syu ban insert ha ka amendment re na kaliang definisi ang pansyai ba i pen bet yaki bakan long alphabetical mo bakan long in order of alphabet ti itaru ijing pansyai dang wanda ka korezenda mende lai teka pamut hinado bakasi ka introduce ni ka bill kamun kadon gajing duko kamun kadon gajing duko abadra ka bill namar kung ka definition kung ka bangala ilaka kanika ST committee kila don ha kanika principal act jong ka principal act jong ka 1991 tinga soba kamdon jimot syu kan bakindang insert kanika principal act di secretary ilaka ST committee schedule tribunal bile kini baru ka definition kila don ha kanika principal act ti balay bandang wanra ha kanika amendment kau amendment borobor kamud ayu amendment kamud wanra ya ka ega basamai ndi ban wanra ega barim ndri ko mangalong menta ya ka barim kawat delete hangni definition ro kaju wording ndon siap ya takabot ndan cimut di tadi cipiri jo kan kaba habayade bat kitu ki close ki wegi bang padi yang tu kalong ba ya kini ki different close ki bangala kedau ka tuka amendment so nga kalong ba hakani ka 9 amendment jong ka appointment and succession of chief amendment kan haka tu ki haka 9 amendment ka nge pas husnem arajar aku kamut hang tul adon lut pi te mendai ba pensyai ong ba ka act mo kanika ka appointment of kanika administration of ilaka kade laka jong ka rule kat ba ka appointment kade laka jong ti ya katam nilai henry kalau ini nama akan 9 amendment pak kini baru kila adon dia tak ada kamu ngingi ong recall syua ya ka 9 amendment kani ya kani ka khasil autonomous district appointment and succession of chief and amendment with amendment bill 2022 nama hang ni hakani ka 9 amendment nadon lut step dorbar snong ha
ki bade ki kom ki bede ki laka ki hima ki do bosnong hang ni la don hoi hakani kim don kita ki seng samla ki seng nok ki ngam ong ba kani ka akam biang te kam de ka babiang tang baslong ka lenti bon ra kalong kerki palat hakabang ngim sumyo ban ai jingmut ru halo kani ka bil nama kani ka bil kakta ik do bosnong ban haka jo ka poru kumala batai mena kamun ba ki hima kila don ki bil ki bangi la pas dekat district council kidan ki ak kila pas district council kumbalong menta pitip hi ba ya kirang ba snong manu ba aisanat ai ki usim ai ki sordar kita maki ki batum kita maki ki balik pelong election kita maki ba ayu tika pamut ya ka powers and function jong kilu kila ale ki hima tementa ngi sutu pada kan ni ka amendment kemut ya ka powers and function jong kirang ba snong ru le nang ni tedena ta kadau ba ngi ong bayok kaya konflik bat ki at jong ki hima ki bangi sina magi council te ta kadang ngi ong tong ini yang selok ba ini value jingmut ngin khot iki clean ong sensia khot iki hima piso kumno halo kan kabel kai ka pidan ban ai jingmut namar ngi sutu ba ka jingmut hi kalong ba kumno ban streamline ban strengthen ya ka powers and function jong kirang ba snong te habesin bangi ai ya kata ka bangi ban ai ka balong solid ka biang kenapa kanomia contradict kan bat kiwe pat ki an ki bala adon lupa bat ka principal act bat ka first amendment bakom ta tertel kabaan habede bu tu tribunal bade bu tribunal pi ka jingkwa jong ka isi benta kalong ba u tribunal unne be u deputy secretary uba teng da ka burom umdan ya ka lo ba ro pi sutu tribunal ulong thek ku magistrate ude one man tribunal ubaju bishar ubaju sengap ubaju khmi benya ya kajing ya kaja pot kanja sam jaka puta jongki snong ki thau te borobar kini ki kes nakalian ka isi ka pha saka tribunal te ka tribunal pat ndala dep aya ka rai chubu tu ki snong kim hun ni tu ka rai ka final appellate authority pat ka dei biang ka executive committee te ka mun ka poya ka executive committee te pisu tu u tribunal ude officer ka desu unut u tribunal banyak against the will jong nu babat ka bor apa isi kamu UCM ne UIM insat ne un influence be yung tu tribunal nung di tam deputy secretary unum no ki babon ki kes ki sa slam ang ni namar balay ba ki deputy secretary ki babat ik tribunal kim nut ban ay karay baka yo ka penmong yung tu local MDC yo kalong against ya ka will yung tu local MDC la siya yung siya karway apo hang di siya alweng no nang tu un siya bu no ako ki taka takadaw buon ki tribunal ki ya pa kani ka kam ngim nut ban ay ray namar balay di mapiti authority to dalawan pada haka executive committee ru kajui dan mga hakabor ne dan manu ru kataka kajing snow mo jing sujan ya la kajong ka snong la kajong ka lagi jong ki snong ki thau ki kes lagi jong snong ki para member ki wan yarap lem kumta bukan don ben tingi ong banlaj ya kita thung be dau judicial magistrate kum tribunal badu appellate authority be kamu nilai dulu kamu kalau clear kalau shy kalau ngimdan influence hang tang ngimdan bala ban influence mano kan ka at least kan ai kan kita kajing bicara bahok ya kisnong kita kata ka di gawe te ka balai pa kalong ba ngiong ba yo ba ya tengku ba kiniki an ki bala don pa bede ba ki hima mo bede ba ki hima te kini benta te halor kini ki ege bro khoy ngikar pa menne play ipo house nyong toy ke isi to ra biang ke ka bel sya ka select committee nama ka rule ka sya ba ya kan nu ka bel ka ba ngimpat ya hak lang bampat ya stu jimbut lang bampat so buhun mo namar kumbalong mener pi namar ba jingle kerki jaka ban tho shal tho mas te kamun hang tu rupa te le se kiwi dang ta sa kawi ka ba ngayu hang hakanika bill ini what resident of the village mo resident hang ni kam kedau syai utau resident dewe điều khasi ne ka kentup lang ba ong resident ka kentup lang bat kelajat bat non tribal bat kiwe pagi jai ban real hang ni rung ide ban long specify maka ni ri ka ba mo ka ri ba kausan ha namar ki babun ki darwashnong ki badan hasosulong ki balong mo kilong cosmopolitan kidong kikhle khaulam kikhle lang kiwe pagijat benriem tena mentala da fisu ong hang ni resident unong song snong
ที่อุนงชงชนงไว้ด้วยนะบันลองสเปซไฟทางนี้ที่บันดาท่อบ้างนี่บาชายบรวิโดนหอกบันยชงโดนบรชนงบรลงรังบะชนงวิกรรมdalam lomba kan ni ai dia challenge sekut kayak kebenjai kadang-kadang ngi ong tong ini stress mate stress man maka ni kadai kador pasnong ngi sutu kadai udah nut jong ka jai penriu ngi ne ngi sa adu manta dai badon kidor pasnong ki bayada yang ni ki bapet ya kisnong ki thawi jongi ki bapet lut ya ka jingbiang ka umbam ka umdi ka surok ka ibrokhoy dai kidor pasnong ngi sutu kata ternyata kadang ban sulek kul ma bayo lengba kan ka an ka bangi sya bangi pas menta kerke yo don manu ba challenge ngatir bayo poi ban sya ka badu pot ternyata kadang ngong ba nai le ka cingkwa jonga ngom bang pedang re nai kerke tong ini ap kat tu kan ni lada don kam ban khot special session mendai tang kata kan normal session kan long oktober dan stang si banai pot tentang informe ka select committee ai por ini si banai kemud akan next session ala man la honestly ni dia rai ni dia ship ni dia rai ba ni dia pedang ni ketika ya ketika bil kata ketika jigsaw ka jonga nga nak perhat ba ka nakaliang ka isi menakin sengap mo ya ka jingkapat ka jongi don hadu ang ni senior member dan ba martel dan ba jam bala jubat si pore ya ka ilaka ngi ba tie ba de we na senior member ni bangi le hang thi bangi sia persya bet bangi chulong opposition no ni ong ban ya te ngi ni te di ban snap lem kan ya ka ka ba ngi ban pa ta ba ngadon ban pensyai Ikan ni Kena dapat ke isi lah. si basdam ba what ya ka list of business ngi kamyo Jaga pamut wat ya kan ni ka bill ka kopi jong ka bill ka kampoi singi ki member mo gidang yo dang hakasi ba introduce te hakasi ba introduce te namar pa kita ing majority ki yo ba introduce ngi priang ni kata ngi ong bato at least kin snap yang ngi haka amendment mut mentakas ni tapi nga pi ba mentakas ni ru ki pin iya ka jing le bor ka jong ki haka ba ki sem priang ni ka jing ajing mut jong ni te ga nalo ki la le bor ka bagi khot ya ka session klub agenda klub list of business te ki la le bor mentakas ni haka ba ki kham snap ya ka jing ajing mut jong Atau bi ba kadon ta chupra ko chale nga legislative wing to be dai ba kale bunta no bon convene lase kadon committee bani bunbe bon pulong ni expression session Ki normally haba hakipor ki balada Sherman ujukhat ya CM but leader opposition bani keren habe dai ba kalis on business kajudan kani hoi kamdon haga rule kamdon haga edi rule normally ngi jule punta ba convention nado pas dang kani ki isi jong po kajing alam jong ba tingwel ru ngele punta po celam jong aru kemudian apa shwa bangin le kalis business ULO CM but Sherman Jaya Khatlang haka bakundo banyak keren di kalis business rehaga ni special session pat kam syudon kata-kata ka jege konsor ka bakum kata but hado ka minute ka bakhadur ngi kabyo ya ka list of business but kam dei ero ka jing bakla na kaliang sok ka Sherman namar bau Sherman ru hado ka minute ka bakhadur ru ukrebyo ya ka list of business na thai kita yo akan late hours Atau piusim ba ta ring ba bakla na kat Sherman juga house umyo in the court Islam bari panya gedor ba ni Atau bani ba dai ka jure dan board juga executive committee control legal legislative kalau along no kata kado namar ba ki list of business ya ka legislative ki po Islam mo ya kada Sherman melalui isu la isu Panma tinggi ba melalui ba video Islam nama kata nga po news secretary sautan madero ko ado mentang ngi patio Di kamot kalong ba matagasumi kamot kajing khat jom ki ya kana special session kalong dan jik tumul pa ban bulldoze bet ke kam snap shu yang ikalang yatay ni yatay kan ki natay bagi snap ta kamot kine bar khat ki banging ni kran menne nasnu bagi dan kinongram banlait na kanu ka contradiction banlait na kanu kajing do ya ka bor na kajing conflict ki bor aga sanshar hima aga sanshar snong bar kunju hang ne hatis de kamasa ba mo